Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Aadi na kita, han ikatuluan nga Domingo han katuigan. Ako his Sister Felicity Boy, Order of Saint Benedict, para hanya na nga gospel power, how waray-waray. Niyan inulpot hira ha Jericho. Nganhan nabaya na hira han Jericho, upudan iya mga tinunan, ngan iya pipira nga mga tao. Usa nga buta, Bartimeo ang ngaran, ang nakadto, nakikilimos haligid handalan. Pakabati niya nga nakaday Jesus, nga taga Nazaret, ginuliat hiya nga nagsiring, Jesus, anak ni David, kaluoy gad ako. Ngandamo ang nagsaway ha iya, nga diri mag-inaringasa. Kundi, dinugang lugod ang iya pag ginuliat. Anak ni David, kaluoy gad ako. Inundang Jesus nga nagsiring. Sangpitahiya, sanglit, ginsangpit an buta, han mga tawo ng ginsiring. Kalmala, buhat, ginsasangpit kaniya. Iginlabog niya an iya kurugmos. Hagilayon binuhat, ngando maraon kan Jesus. Ginsiring hiya ni Jesus hapagbaton. Ano man ang karuyag mo nga buhaton kuhai mo. Nagbaton ha iya an buta. Agaron, itugot gad makakita ako. Ginsiring hiya ni Jesus. Kadtuhan imo paglalaktan, an imo pagtuo an nakaupay ha imo. Hagilayon nakakita an buta, nga nagsunod ha paglakaton ni Jesus. Dida han pag-istorya ni Jesus nga ni Bartimeus, an buta nga makililimos, amo nga naaningal upod an mga anak ni Zebedeo, dida han naglabay nga ebanghelyo, hadton Domingo. An pakiana nga nasiring, anuman iton akon bubuhaton para ha imo. Siyempre, ang baton han makililimos, amo ang tama nga baton han pakiana. Hi Santiago ngan Juan, maihan na nga mga tinunan ni Jesus, nakabati han iya pagtutdo. Kinmita han iya mga buhat, nga nakakabulig o nakakaupay, hinwaray kaawod, humangyo hirahan magturotdo, nga matumanan an ira mga ambisyon, nga matagan hin poder, ngan hira palingkuron, hatuo ngan wala, nga mahimayaon, nga lingkuranan. Kumparahan nakililimos, simple lahi iya, umaro kan Jesus, nga hiya makakita hin utro. An iyang pagtuo, nahipapamutod-an, didaan iya kasing-kasing. Nakikita na niya kon hino hi Jesus, ngan iya gintawag han titulo nga manunubos, anak ni David. Kundi kinahanglan gud niya kumita, para hiya makasunod kan Jesus, ngadto sa Jerusalem. Diin iya tutumanon an ungarahan manunubos. Hi Bartimeus iginpakita niya an iya kalugaringon, nga hiya mas tangkod nga tinunan og sumurunod, kumpara hadton mga tinunan ni Jesus. Pero diri hira nakakaintindi kan Jesus. Manggod hira lungod ang kinahanglan maupay an ira pagkabuta. Ini nga paypay han istorya han ebanghelyo
Amo iton nagtatawag haaton nga an kabalikad han Dios not. Naghahatag haaton nga an ebanghelyo nagios habot ngan han aton mga pagkabuta. Ginoong Hesus, himua nga an amon mga mata ug kasing-kasing nga abri ug nakatutok nga haimo para kami makasunod bisan diin ang kapawa tumahos hiton amon pangitaan. Amen.